India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Meghalaya and Creator Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association hene ka sngi ka khandai turik jamang arajar arpuar sngining kong dang step kila penlong ka jingpen khoi haki benta jong ka nong ba Shillong kento pa anjali mot pran ha police bazar bar kiwe ki jaka jong ka sor Shillong ban pen khoi ki saudong sokun kibade ki jaka ba ki shong dukan manla ka sngi hagane ka jingpen khoi da ki spa ngod kilemi ban pen khoi ha baro kiwe kibade ki nong shong dukan haki benta jong ka sor Shillong kento pe ki nong di madan ki nong di haki dukan ba pher kibade ki dukan baki syat syong man la keseng pi keseng kumno de keseng yu keseng da so de Terteng jonga I Sien Phaba General Secretary Jongka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Te ini Presiden Jongka Seng Yuelin Perku. Kebaning kong nga ai kublay ya ka snong ya kirang ba snong jongka pipi ya ki bor jongki municipal lembat ikinong di madan iway regulation makalam akanika cleaning drive ka don ka jik pangkut jongki nong di madan manlaga jaka nado ter nado na polo police bazar light mitra nong mai civil ter kunta man law slam hinging siya le ya kani re ki buno kini kam ki jam re manlaga por ni siya don hakum haka mede lana kum haka Christmas room siya le shwara Christmas dan kini jaga pi koi ki jaka ki bangi pun koi kadai ka police bazar ke GS road Maulang Hat Anjali civil nakta barek polo lain pa kini kita pi koi ni abri koi dalam pi inam chong dukan boleh सरकार ka pen koi hoy sarkar ka pun koi rei kum mangi kinong di madan ka bani kong kadai ka piang jajong ni kadai ka jaka ka bangi jakko man lagas ni te ni snow kumban hoy ni dai bangi terput namar ha yang hasan ro ka jaka ka bangi sa terput bakani ro ka jaka ka bangi song di jing di kadai ka piang jajong ni dang kam ban put dan wana si presiden jikir lang presiden di sekretari jikir ni ba to sementara kita kumba kadang mot kiba record jol pi kiba ami ba ne banyak koi di tempat yang ini kita yami minta baru lah total yang kelapa yang kita tak ke nakalian jungi namar ka ngasno bangan ay kublay nong kong ay urang ba sinong yang kapis bajar namar ba tagay bagiru kidan bentalang hi bangi baru fight kinong cengbukan laya dan bentalang bangi dia penkuit lang hi baru fight namar ba nado mencuai ini saja penkuat ni mau barabor tang balong kajingnya penkuat barabor kadai kajingnya lang ba jong rong ba snong jong kasorka de nakal yang mangi ki asison namar ba kasen ke banungpong bangi da bendek hi bangin penkuat namar ba kadai kajaka song jongi kadai kajaka ka bangi belaman kaki bangi sultanat hiro bangin dia penkuat iwei kan haman lah kadukan kim dia penkuat lalaka jaka bagi song di jingdi pada dem nang tu perlu ngisno tenat kan bangin ya pam ngin ya disha baru fat kinong ya penkuat ngam la jo ban nyau bam dei tang kinong di madan kibun nakabru jang municipal ngi ai bam lang nakaliang jongi kan ni klem nyau kmat kin bam dei kinong di madan ngim la ban ai bam ni ai lut ya baru fat sudah minta kasih pisong bukan nang ni ngin ya syong namar ba ngila dep penkuat tenda ni ap wan ka kali nang tu padala dep the ka ini pentingnya syang no. Man kasipat ikinyut bagi berat bagi mi nang nena. Nang bibi mana bau? Man kasni ngia sarhi daladi dalalum dukan demit. Ngilalum da cijaka nang tu patingi su lek berat. Kami podos bin hang po percak kemuda. Ika kubar bi bakin le koi. Yete ni bro ki. Ka kubar jengi dei bangi su tenat hiro bangin le koi. Bat namar kumba ngisong hayeng rungi le koi. Bangi ku ahiru apa madan ru kadai bakan kuat haman la kadukan ni su tenat ban kuat namar ki breu bayat dayang ki tenat em ban yat ban yang lada ka kuat tong ta kan namar khantam ni ku ahiru ya ka jingkot ke jingkia namar lada ka jabo de
kawan em katu kajing sma te jaka ba banyo kamet bapak bakia ngi long ta kan ngi bayong kli ngi jer ho no kan teladangi pen kuit te komut kamdan jing sma area Boleh sebut.